Ni amwe a ahuri biacara aria mahutirio ni mutino uyu wa mwaki makiungania kiria marona no kia bata kuri o gukirika mwaki uyu uria umatigite magitara hathara ugwatire thaa 10 cia rucini kuma mukawa-ini umwe na wamundia ibanda ingi 12. Nituthire hathara ya kuma na M-Pesa matuka na indo nyingi muno ni iheire na nä hä turakoretwo twarikaba nä hä turarä tucokerio stage ya Naikuru nä hä rakoretwo yakwo mamilioni ma andå nä mathira mbia cia andå nä ciathira mafriji nä mathira na no ithuä haca andå a thamaki twona kå hoya tå gakwä ra haha stage å tå gå rere deep freezer na tå tirä tuona å ndå ta å cio no iria twä gå reire na thigino itå ciothe nä ciatuä ka cia kå hä a koguo twagå thaitha å gä å ka Naivasha å kä a nä getha å tå teithä rä rie na å tå teithä rä rie nä tondå maå ndå mothe nä mathå kana indo ciothe nä heire tutigirwo gå twina hathara hatarä kä ndå ona kä mwe tå tharire å guo tå tigirwo twina hathara nene muno na nä ho tå rutaga å teithio witå. Ahuri biacara aya maugite ni makoretwo makirihira utungata wa kuhorerio mwaki kuri thirikari ya kaunti no riria mabatara utungata uyu matiwonaga na twerwo peke yake last week hengira hita ha rugongo kibe kiu kingi twiguire he nyumba yahire haria ihindu na mundu akihira thiini na agikua na ningi ona iyo ni kwanda mokigera umeri haria Kayore mundu rathorekaga he cia ng'ombe irahia so binya thaa ici no tuge hatha iria nä ndå Naivasha magite ri ni athara nene muno license ya fisheries ndihaga 2,500 nä ndihagio nä kanjo o mweri 360 na nä ndihaga 2,000 cia mwaki koguo mbeca icio ungitukanira niä ndihaga mbeca nyingä gokira nginya mundu uria wi supermarket koguo niä nduta mbeca nyingä na ingiuga ngihoya thirikari yuke ituteithiririe ndirahoya ngimenyaga ati uguo niguo njikaga kuria kuribotetwo miaki gicigo-ini kia Naivasha gutire kindu gikoretwo gigitharwo kumana na wagi wa ngari cia kuhoria mwaki riu muingi uyu ukienda thirikari ya kaunti ya Naikuru ihundure ngari ya kuhoria mwaki iria yaheanaga utungata uyu guku Naivasha no igicoka guthamirio tauni-ini ya Naikuru. Matumari ni mahingarire andu a Naivasha tondu guku ni kuoyaga igoti riria inene ni kuarutaga utonga wothe umaga guku no ndathikagiriria andu na aikari a Naivasha ingienda kwira mundu wothe wina biashara ukurihio ni kanju ndakarihe biashara ya arihio mbeca cia mwaki tondu tutire na handu turateithika na ngari yo ya mwaki. Kama tunalipa permit kama mimi nalipa 7,500 2,000 ni ya zimamoto. Hiyo zimamoto hakuna kama saizi. Hii ni biashara kama ya tatu kuungua hapa Naivasha na hakuna kitu imezemekana. Sisi kama watu wa biashara kazi yetu inalindwa na nani? Kama hizo pesa tunatoa hakuna kitu inasaidia. Hiyo ndio changamoto kubwa sana tuko nao hapa Naivasha. Ndiroria thirikari iturorage na ige ngari guko ya mwaki ni tondu ko yuma kuo ici nä kioski ci barabara uguo ngari ä ngä rå gamire haha nä horie nä thimwo na wa rå gongo nä stage nä horie no to gå tiuma andå mekå gä raga maä na mä kebe na nä thaa 10 cia å tukå rä u rä thaa 10 rä tå kauma kå rä a tå ikaraga rä nona gå tirä hä ndä tå ngä teithäkire. Handu-ini ha Inoro TV kuma tauni-ini ya Naivasha kaunti-ini ya Naikuru ritwa riakwa ni Festus Lango.